ubutegetsi bwa Ruhanga tiburi mu kera karubi tiburi mubayemo tiburi mu constitution. It is good kusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemereire kuremewa. Yes, haleluya. Nagaruka kubashemererwa munonga ahubwo kuba mwaba mutabeiriho okubireba n'okubihurira ubundi nimba ninkora busha kandi nimba ntahikiriza kyo Ruhanga atumire mbwenu mwebare okuguma nimuhurira okuguma nimureba mwihangane obumwe nibiba bitagumire ahabwokuba nanye nibiba bitanguhire ahabwokuba nanye nibiba bitanyanguhire okubimanya kandi n'okubigamba n'ekintu kitanguhi. Ogu n'omurimo ogukushusha maybe tigwakubaire guri ogw'abantu gukabaire guri ogw'abatashiisha nibo bakubaire nibagukora kwonka itwe abasiisi twakugubasize mbwenu munyehangane kandi hati ebigambo ebi nyine bikwatiriine n'okwikiriza n'okushaba n'okukira nk'ebyo mbwenu Ruhanga tukwatse tubyetegyereze nanye ndi niiwe. Ninza kushoma omu Kishororongo eri omuri Mako eshuura ya 5. Yesu turikureeba ebi Yesu yakozire ebikwatiriine n'ekyo eki naagambaho. Aha omutwe gw'ebigambo aha Kishororongo okubanza nigugira ngu Yesu okubinga badayimooni aha muntu wa Geresene akaba yaaruga kuheereza kuriisa abantu 15 ku yayambukira ate enyanja ahu yayambukire aho Geresene yashanga omuntu omu bituuru nayesharagura badayimooni bamuriho baingi bakuyagamba tibamugarukamu ngu torora region ekirikumanyisa ngu nibaingi nihe ringi munonga ati yababinga bahwera omu mpunu, empunu zahwera omu nyanja omushaija yakira abamureebire batangaara bagira ngu bakashanga ashutami ari ohuriire kandi nabo bamujweka atebekaine. Nangwa babire bari bakama b'empunu ezo bambi bashaasha kureeba omuntu yakira kandi empunu zaabo zikafa. Aha then aha Mushororongo gwa 21 naho hariho heading endiijo erikugira ngu Yesu okuhimbuura omwana wa Yairo. Yairo akaba aine omwana w'omwishiki, omwana yarwara bari aho yakaba Yairo yagambire Yesu, Yesu yamuhimbuura omwana yakira. So nooreeba okwikiriza, okutambirwa n'okushaba byona bityo hamwe. Then aha Mushororongo gwa 25 niho ndikwenda ngu tute amaani then tubyetegereze. Heading negira ngu Yesu okukiza omukazi owabaire arwaire ekyejwiso. Kandi hakaba hariho omukazi owabaire amazire emyaka 12 arwaire ekyejwiso. Naafa kubi munonga naaraguza omu bafumu baingi yamariireyo ebintu bye byona kwonka atarikukira kureka okweyongyera kurwara. Ku yahuriire ebya Yesu yaija enyuma ye omu mutwe gw'abantu yakora aha kijwaro kye ahakuba akahamya naagira ati n'obu naakukora aha bijwaro bye nkakira. Aho naaho ekyejwiso kye kyayoma yayehurira omu mubiri gwe kuyakirira kimwe endwara ye. Yesu ku yahuriire amaani gamurugamu aho naaho yahindukira omutwe gw'abantu yababuuza ati nooha owakora aha kijwaro kyangye? Abeegi bamugira bati nooreeba abantu nibakumigisiriza oti nooha owankoraho? Oti owankoraho nooha? Yababuuzyamu amaisho kureeba owakora ekyo. Kwonka omukazi ahabw'okumanya eki yakorerwa yaija aine obwoba
natetema yagwa hansi omu maisho ge yamugambira amazima goona. Yesu yamugarukamu ati mwana wanje okwikiriza kwawe nikwo kwakukiza, yegyendere n'obusingye okirire kimwe endwara yawe. Kuyabiire nakigamba ebyo haija abaruga omuka y'omukuru wa sinagogi bamugira bati muhara waawe yakaba noruhiza ki omwegyesa. So egyo ni story endiijo nayo ey'omuntu ou Yesu yatambiire omwana owabiire arwaire akafa. Hati kw'okuhurira ebyo ebi naashoma ebi Yesu yakozire n'ebyabaire aha bantu aba especially okukira munonga omukazi ogu owabiire naarwara ekyejwiso aheerize emyaka 12. Endwara kw'ekukumaraho obwire buringwa ekukiza amaani. Abamwe nibaba beemereire omu kujunwa, endwara emukiza amaani haza omu kuraguza ab'emitwe, ab'emandu, abanyabingi nakyo abo barikuteekyerera. Obundi abo bakubi ayeyongyera aba nk'ogu mukazi ahabw'okuba omubiri nigusaasa munonga. I am not condoning it, instead ndiyo ngumize nti ogumisiriza kuhika aha muheru. Bayibuli neegira ngu origumisiriza kuhika aha muheru niwe arujunwa. Nabwe ni Yesu owakigambiire Yohaana. Mbwenu omukazi ogu nooreeba ngu ebyeye bikaba byamuhwireho. Esente naita okwe, eitungo naata okwe, ente n'embuzi naaguza bikaba byamuhwire abimariire ahabw'okuba nanda amagara agumiza ati kunkutaho ebyangye kunaakukira nkabikora mbigaruraho eka yangye ngitebeekanisa abaana bangye nk'ebyo. Ahabw'okuba emirundi emingi nikyo ekyo tukugiira omu marwariro kikuraguza n'okugira ngu tubeho tubegye. Konka kuyabiire azayo ayeyongyera kuba kubi. Mbwenu kuyabiire ari aho akaba atakahuriraga Yesu bamugambira ahari Yesu. Yamuhurira. Yahurira okwakiriza omushazi owabiire atwire omu bituuru akwatsirwe ba dayimooni, yahurira okwazwire abafu, yahurira okwakiriza empumi zikareeba, yahurira okwe ebiteta bigambire, yahurira okwo abafu bazookire, mbwenu yabihurira bingi bityo. Yahurira n'oku arikubuurira, mbwenu yabaho okutangaaza kwaba ari aho areeba Yesu naarabaho, areeba aine abantu nyamwingi nikwo kugira ati baitu egi ndwara yinyine tinyine bushoborozi nimbaasa kutamwemerera mu maisho. Ekyokubanza ayetoorwirwe abashaija tinyine maani g'okuraba omu bashaija kumuhikaho. Ekyakabiri abashaija abakazi bakaba bataine bushoborozi bw'okuhika aha bantu bakuru nk'abo. Abeegyesa narishi abashomesa bakaba bareeba abantu omu Baibuli yoona n'abantu bakuru munonga. Abantu nibabatiina, nibabaheereza ekitiinisa, waaza kumuhikaho nooba okozire appointment. So omukazi kandi akatagiine kandi akatiine n'oku aragikore, ekyokubanza twareeba ngu ebyo byona bikaba bihweriire omu bafumu n'omu kuraguza, so akaba endwara yamucwire omworo atarikubaasa kuhika nk'aho abeegi abagambira ati ndwire ndi mbwenu nyetenga okureeba Yesu. So agira ati kambyegyeserize omu mutwe gw'abantu ogu nyamwingi na n'endwara yangye reero muhikyeho. Eshagama niyo soul, nigo magara g'ekintu. Eshagama yaatuka kuruga munofu. Omu Baibuli omu shuura ya 9 ey'okutandika Ruhanga akagira ati kumuribaaga enyamiishwa kugirya hati naabiikiriza kurya enyama ati konka kumuribaaga enyamiishwa eshagama mutarigirya ahabw'okuba nigo magara g'enyamiishwa. Ekirikumanyisa ngu waarya eshagama orora y'enyamiishwa nikibaasika ngu eshagama egyo neija kuhindura DNA yaawe obuhangwa bwawe ahabw'okuba eshagama nigo magara, nimwe DNA. So eshagama y'enyamiishwa omu shagama yaawe noohinduka enyamiishwa, mbwenu noogaitamu eriya neebaasa kukuhindura. Mbwenu yagira ati mutarirya eshagama ahabw'okuba nigo magara. Kandi eshagama waagyataaha na n'ebindi by'okunywa nari ebyokurya okabitaaho yo niyo erikubanza kujunda ahabw'okuba nigo magara, mbwenu hati gaafa niyo erikubanza kujunda. So kundikureeba ebyo kandi omukazi atwire naajwa yamara emyaka 12 naabaasa kuba yabiire naanuuka.
habwokuba eshagama neerahuka kujunda yamujundiireho neenuuka kandi eshagama nawe kuba etajunzire neenuuka kubi tekunuuka gye so kandi hi yaaba yahikire atakiine na sente ningira n'akapafyumu akatakikabaasa so noorebwa akarukubi mbwenu yagira ati kangyenda n'okwikiriza ati nangwa n'obu nkukwata aha myenda ye yajwire aha bijwaro bye nkakira bayibuli nikwo yatugambira mbwenu yamegisiriza ningira yayakozireho hati n'akakumu yakira ekiri ekirikuntangaza omuri okwo kukira kw'ogwo mukazi okukira kw'omushaija ou twareeba aharuguru ou Yesu yatambiire okukira kw'omwana ori owaaba arwaire hati twaba twaza ahari ogundi owafiire abo bantu Yesu boona tihiine ou yataireho omutima kushabira kwihaho omushazi akagamba nawe yaragiire dayimoni yagenda taragiire babababa sharra kakatatata kugamba ebyo bitiine layisensi mbwenu nk'okushoma ezo sitore waareeba responsibility y'owakira na n'owashaba ekyokubanza Yesu akaba Ruhanga Bibuli nikwo erikutworeka ekirikumanyisa obushobozi bwona bwine kwiha ahabw'okujwara omubiri akaba naateekwa kuba omuntu mbwenu ashemereire kubanza yadinayinga omubiri yahika aha bwa Ruhanga yagaruka omu bwa Ruhanga ahabw'okuba Ruhanga n'omwoyo mbwenu ari ow'okubanza yagaruka aha mwoyo omu reero ayiheyo ekyo ekiri eky'obwa Ruhanga ekirikutambura kwonka omukazi ogwo owatambiirwe ekiteekateeko kye kyamuhiire okwikiriza tikiramureetiire n'okushaba akagyenda n'okwikiriza yakwatwa kandi mwareeba Yesu naamugarukamu nagira okwikiriza kwawe nikwo kwakutambira obundi nayo ehindukire enshonga ey'abashabi barikubiihiraho abantu aki batakizire ngu toine kwikiriza tinyine kwikiriza kandi ije yoori omuntu nabaasa atakuba tiine kwikiriza akaija owaawe akeereeta owaawe ngu omushabire akibura kukira oti toine kwikiriza nari niiwe otashabire Ruhanga so kw'orikubireeba ebyo byombi wagyeragyeranisha stories ezi ishatu nari emigano egi eshatu ebyahandiikirwe ebi bicweka bishatu ebi ebitwashoma ebitwareebamu omu kushaba kwaitu n'omu kushabira abantu na n'omu kushabirwa kwaitu tushobiizemu munonga twaremwa kuheereza Ruhanga ekitiinisa Ruhanga ku araabe niwe arikutamba ahabw'enki ndikuheza kushabira wakira ndikwenda ngu iwe ou naashabira akakira oije onsiime iwe nonsiimira ki nyowe kanshabire Ruhanga ahabw'enki otakusiima Ruhanga owakutambiire nyowe ou nshabire niiwe kan'omwihikira kan'obaasa kushaba ahabw'enki kandi nooza kunsiima kuri naakworeka ngu okusimba amaju nkagamba ebigambo nkashaba Ruhanga kyakureetera okukira ahabw'enki iwe kyotakubaasa kukyega okakikora ahabw'enki nooteekateeka ngu someone else should do it bihangire byareetera abantu na n'omwihuriro omuntu ayikira ayeta omu mwanya gw'obwa Ruhanga it is wrong nitushanga Yakobo naagamba aha kushaba naagira ngu ku haraabe harimu omuriimo orwire beete abakuru abeebembezi b'aba bantu omu by'omwoyo bamushabire bamushikeho n'amajuta ahabw'okuba haruguru yaheza kugamba ngu okushaba kwohikiriire kwine amaani nikutambana n'endwara naateekateeka ngu naakireetera omu buryo bw'okureeba ngu nari enteekateeka erikugira ngu obu bari abantu babeebembezi omu by'omwoyo nari aha by'obwa Ruhanga omuri bo harimu okuhikirra so nikwija kutambira ogizire ati orwire kwonka ogu orikushaba gwakuba tahikiriire eventually iwe orikuteekateeka ngu nooza kukira nibaza kukutamu emizimu ahabw'okuba naabaasa kukutambira iwe oteekateeke ngu wakira kwonka okukira kwawe okuba doubtable ahabw'okureeba enteekateeka yawe neehinduka noobura kuza omu kishani ky'obuntu kwihaho nooza omu kishani ky'amaryo omu kishani ky'omwehuriro omu kishani ky'okukira abandi okiza kuha obujulizi bwawe n'okukira endwara tukusiima Ruhanga tukukira biba n'okukira endwara n'okukira endwara n'okukira endwara n'okukira endwara eventually endwara niyo orikuheera obujulizi haza obwo orikugamba ngu okakira endwara noogamba ngu Pawulo akakushabira omushaija wa Ruhanga Pawulo nimusiima hati niinywe orikuhimbisa niinywe orikuramya nyowe naakutandisa na Ruhanga
Biburi netugambira ombiragiri 10 ngu mutarigira abaruhanga abandi. Mutarigira abaruhanga abandi. Ogwo omuntu oba orikwimuka okahimbisa noha obujulizi oriyo nomuterana na Ruhanga ahabw'okuba yahinduka Ruhanga omu magara gawe. Ekirikumanyisa oriyo nogambira abandi oti nimwe abarwire muze owa Paul. Torikuboreka wa Ruhanga noboreka owa Paul. Kutirabe ntushabira abantu turikumanya ngu n'Ruhanga orikubatambira tuboreke Ruhanga tubohereze owa Ruhanga. Tureke kwekururira abantu nuko bekwatira nitubendaho esente nitubendaho favor hina amagoba guturiyo nitubarondamu kuri abo hirwa orusorwo n'obushoborozi obwo Ruhanga akakwikiriza ngu oshabire abantu bake rekera aho wafa wazagenda waboremerwe kukuuma ekiconco ky'Ruhanga akuhaire ahabw'okuba ekiconco ky'Ruhanga yakuhaire akakikuha ngu okikorese okureetera abantu okumumanya reero babaase kukirira kimwe. Mwareba Yesu nagambira omukazi ati wakirira kimwe. Ekyatumira omukazi ogu nakirira kimwe n'amazima okwija akegaranjura omu maisho ga Yesu akagira ati ninya nakukwataho akamugambira ebyo byona Yesu yamugira ati wakirira kimwe. Hariho n'ababembi 10 abu yatambiire kubahereze kukira babagye bagenda bakira mbwenu omwe yagaruka kumusiima. Kuyagarukire kumusiima Yesu yamubuuza ati abandi shumwenda barahi we yamugira ati tinkumanya bari. Yesu yamugira ati genda oyoyoreke omunyamurwa ahabw'okuba wakirira kimwe. Ekirikumanyisa bariya hariho possibility y'okwija kugarukirwa ebibembe ahabwaki ahabw'okuba tibarizire kweyoreka aha wabatambiire kandi tubaraba mu mitendera narasho mu buryo bwo kuhikirira bwona bw'okugaruka w'omunyamurwa ahabw'okuba omunyamurwa na representing Ruhanga kandi ogwo omuntu kwakugarukira omu maisho g'omunyamurwa kweyoreka ku yakizire mbwenu omunyamurwa ayegyesa omuntu ogwo ebyo bwa Ruhanga discipleship. Ekiri problem y'amaani ei ndikureeba ei twine hati omu makanisa na n'omu kushaba nimushabira buri muntu kandi omukyeza kumushabira mumurekure agenda kandi Yesu akakyegesaho ngu dayimoni kwaruga omu muntu aguma nagaruka kucekinga akishanga enju egyerimu busha ayeta abandi 7 bahika ba dayimoni 8 baza omuri ogu muntu ngu ebyabwanyuma biba bibi kukira omu kubanza okuyabira. Ekirikumanyisa omuntu okumushabira kakira oshemeye kumanya yaba n'omujunwa nari timujunwa akiba atari mujunwa okora discipleship omwegyesa eby'obwa Ruhanga omwegyesa eby'okujunwa reero abona kugira ati kukirire kimwe konka ahamwe kunguza kwetegereza nsira ngu abamwe abari omu bashaba barikushabira aba bantu abarikugira ngu babatambira nonsira ngu tibakukora eby'obwa Ruhanga bari nk'abarikukora ebyabo by'okwerondera ekitiinisa nari biine source endiijo biine oburyo bundi bakukozesa atari Ruhanga ahabw'okuba Ruhanga niwe yahangire buri kintu. Ensi n'iguru n'ebye n'emizimu erimu n'eye amuteringi yo n'abadayimoni Ruhanga nabi ahabw'okuba niwe arubacwire orubanja. Mukama siimwe abaho omugisha abegyeseze kimwe atwegyeseze kimwe tutataana nawe ebi turikuteekateeka ngu n'ebirungi abitwire bitatutaanisa nawe ahubwo tuhame kandi tuhamire kimwe omuri Ruhanga abaho omugisha. Obutegeki bwa Ruhanga tiburimu kera karubi tiburimubayemu tiburimu constitution. It is good kusitama n'omukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shembereire kuremewa. Oh.